twafutangirira munywani witu yone yo kuturebera dakika zaba mwenda zonka zaraba mushayitu yakashatunga butosha aho ntugaramo programu Okubiri mwebare mutahengaro mirumo mingi munonga ni meyi mwakora sibiri umukoro gw'umwana w'umwishikirura hariya district headquarters kandi of course gwagwembera district authorities amwe noshoto no mwambye thamtaremwa. Congratulations zabo kwa bangira ngo abantu beja in big numbers kandi na testimonies no bujuruzo bwahabu umwana w'umushiki bwa buriye iki kikwetengesa umuntu kukireba n'amaisho batwabasa kubayo twatiri agundo mukoro wo kushendekereza umukayikuro ishenkazi engineer Ben Kasasira hariya family ya House Control Agent tushasha neimwe kandi mwebare no kushikiriza cyone kanisa nabona bataho amani ukurengo umukayikuro gumwamu muzemerembe ayitahiro mwiguru abantu binja babariyo mwebare including former vice president Edward Chwanukase kandi His Excellency the man from Chana Mukaka, he was there in person, the Deputy IGG, Madam Ochan. Ladies and gentlemen, mwazi murungi ugwa bigendera kubiwer ukana bakuba byabagenderaje nkoko deni batabana ba Brampton abatabana abijukuru ninga abijukuru mba kiyongera ngire ngo koraki abo kuba iki kugenda mu isho mu Israel na Gaza nebikompore mbundu zo kugamba abantu bahona mahokaki kuba kuname mbundu zigamba and urutarondo basa kunyimira bambara kuganira muti yakutebezo urutarondo basa kurandisha nkuru kunyima konka twena ngo rebe video footage kikwenda Sky TV koreke kamera tejoreke to mu rutarondo buru kureba enchuke bajya abandoning ambagisiga omwika aguru kutumuko mwanya buru kureba abantu yare ngo amagara obwiro wingi ni chikuru munonga tima bo nkitaputaho buri ubona twemereza urutaro omubyera yona tukarengwa abantu tubabasa okurozinga amagara gawo Okubiri niyo program kandi tugambira pano yabe ire full abantu bashikira ahabituru kwetenga kandi rishweje kurenga yatandika nkabutosha twine omugejomwe otaka appearinga gaha and that is omwame Vincent omunya FDC cyamona FDC muri Mbara South Vincent nija kubara mutyaho na untu mwakira deni iraka ni parata bero yobira kari abanyegerwe aho kwa almost riyo ndihindikira kari abakomega okakare ira kari abanyegerwe omwami Jonan no munyanupu national the platform kanarga omugureta kirhura ba specifically kazo district agumba mweta god no mamanya in common suspect no suspect wa burijo njya kumuhereza taito rutakwa mu rokano no manya abayitera tagumira mwe bare konkananye go njya kumarta kwa mu rokano always there front line kurigere chikwachirho nabari abatoka nabari omumejo tafukira kwari nyuma mweta god bayambuka kandi nomwe abantu bakukira futayira program ejo Okubiri ibingira wakire karingwa takumpikaho atakwika Sky TV mu program eji hawakaire karenga ngo n'umunya ANT that is ekibina kiri cyumukumanyije cyamugisha muntu ecyayehagwire teke kirigire kwehagura no FDC niyongera kwehagura teke kirigire kwehagura ecyayehagwire no FDC wajyo to yehagwire tuba kukinga akaburu kwese ino kwehagura ni maisa ibingira ariyo mbaye hagwire kare hati namanya ino muto na harifti yanja Paul ntiate ntwaro naje kanyarira atona ino muto gaja bishuba kunaga yabo yatubakwisi mwene FDC nabiyadagire inaba abagenziro musinja bataranagire then of course bamwetanye sega n'umunya NRM kandi narga kiruhura so it is FDC, it is NOPO, it is NRM, former FDC, former ANT, and then MK movement. But now, one that gamba God and government what is an MK movement? No MK movement. I mean, na Vincent akantu arimo FDC. Hati vile turimo FDC hayo. FDC yorumne hayo. Katonga na jana ko. Webale aba Sky TV.
kandi ashemerwa mu rundi rwanjye kuko banza kwija Sky TV baticu buzicyo wabuze nyundi wa FDC kanga nyowe ndi wa FDC ahera biro nene we yo FDC ni kibira international so ndi wa FDC hariho factions hariho besige hariho katonga faction hariho na jana nkumbi ni FDC omwami Paulo abakatonga bajya mu na FDC kandi abanaje nabo bajya na FDC ndi wa FDC kandi nabyo bareba Sky then twakira future bari ba Sky TV nashemerwa omwami Paulo n'abapanels bagenzi banje konka kandi hatela abasapurayizi dukushanga wagira mwana wanje kandi hatungwari MK movement Uganda ni interest mukuru kugenda ndehinduketi Uganda noza kubandaringa n'urugaho nubona naho kwa hatware yafire na FDC by day agashora kazo mu ANT nashatu yishu so konka ndashimira ekikubingire cya kitaka humwire iwo kwirikano yemerota kashinaza kushobora amazize ndebe kuri byabe nareba buriya bire byahwire rera tugadro turetse abarasibure ningabete abete atshobore ati buzima ngambabire ati konkati bwe ekineke kituriye mujituje okay okayo ni ndaye buzima biciro ibizu biciro by the way bizu Uganda byo yongera n'abandi okay ushaka that tujya kujariye cyo mweta Vincent no mu FDC kandi chairman wa FDC muri Mbarara South yes Jonan ngakumisinga kuruka koraje ya hosting aje mno mwami yakoraje ka hosting aje twatita fara ihanga ryitu ikintu cyatebekana kunka kandi hataranga simwe kuvugana bugana som program eji aha bwo kuba ni chikuru chitu no muri mugwitu aho tujye musinte kwa kore byensi kunko kusimo kwango ni kutaba kutureba nabo kutura radio 5 ninja DJ kanyama rya muri mugo exactly very good so abakutura nabo kutureba nabashemerwa kandi nabebaze inyenda kusima munonga abantu abaza ha mukoro go kuze cyo cy'umwana w'umushiki mu district ya Kirhura na munonga batujwekera kurgo witukazo bagira mukoro zara nyoko zara kazara memba woman memba wa parliament w'abacarabito bakazo mukoro zara nyoko zara na nyoko zara kazara nakwetekereza umwana wa wace bataruko ukamutongo mutume ukatuma wa nyoko zara bakagabana ibinganingana nakwetegereza so twahirwa nitaka nano masenyo kozara kuzaruko twahirwa kazo twabona batujwekera in absence of woman MP haza yabandi okay hope kajinja yayimeraho mu izina rya kazo nito twashemerwa cyangara mamani namazima twatwina no furhango ko bamwe bazoko mukakoje ngo hakazara mukazi nyina zarati yazara ubundi twantu basakora yitwajukise so nasima hange mikoreje na kugende katabaruka abari kutureba mututeje amatu tuja kombeka ko kutwire okay yabare Jonan twakushamirwa good ne wakireka kagenda ho karimba yabare Paulo ukumva mugisha go kwijaha nyenda kutangira bakutireba Sky TV nyenda kusima management ya Sky TV abo kuhereza abantu bayo ekishikire nyenda kusima director bakashaba ukongera kwangusya ikintu cya Sky TV eki imwe bari munongo eki muri gukora amazina nira kandi ya Neto God kandi ndikada wa NRM wa MK movement nashemerwa panels bagenzi banje ukucyana munonga omwami Vincent wakutwiri ukuri OB wabera kurekera umuhanda ate no mageti mu cya FDC twabe tuzomu delegates conference twagira humwe n'izindi meetings zo mutano tuguma tugambira besije okombeka structures haze kintu cyo yagumana kitera impimbi na muzani wanyetegereza konka tukiza kuzomu ajya tinyuti muza kuzomu karuru
ati batakinduye omukakiko k'obururu ka election commission na kindi kya kabiri ati muri hata kabiri reforms zitwabantwende then eshayo kuza kwehandikisa hata kwata forms za ujaki kwehandikisa kandi wakuza competinga nawe agawaine structures hata bakirga kumusinga karuru hata yetabani so bakanyetero muri yeje hururu bakaba noma FDC kay no gumze go recruiting abareta kubagamba heriyo ne batwara then benda ngo bakwata abana bagate hari yamwe murebe ko rempunu emtoye mpunu abebe barebe ko ne ko mahajegere abaye ne bakorebe byona ne bikanga ne TV so najya tinyowebe ebe Vincent kora ryo wandetire omuke TV byo kwekora biriyo nempuna cyaro kitoro witu zuriyo so ngweno de chatting so nanye nawe go rempunu tigode yavuzo political party so what afa Vincent ndiwera respond iwe kwandika so kora Vincent tugende bize kwekora rempunu zanye mto yazo yote kuzabaza so finally na byande managira ki na koka ekitoye tfa ekitoye twatstam ekitiramunwa enshonga yo kwenda kwindro ebyo mu government ebinki nko burwenguzi bo wishimwe tubuka wiri nicyo kureba nuburanaga cyo movement ganya tigi kugigarika mu ejeje kanje no ya MK movement abo kuba nyina matsiko minje kwena twantwenda change hata MK movement tine hutanso mpango neimwe nibire mbwene ibirista nikazo wanye manya katonga iba kubuze ya katonga na ne na jana ku so hata no movement nazo nibire kazo watinyaga okay good ekirungi Vincent nwe yakubanze ngokora so nantaka koreka ko nantaka kubona mukabare absolutely tibinje welcome back thank you nibigenda bita as experience kare kamutya bari baskara iyo baroma Paulo nabatari banje nabona mu kubanza wekisinsago nanko namureba shemerwa mango kibina kikina mwana ko n'imwe wantira surprise ekonka hona hajire yabana yembekera yihanga ko bagodi nkasigaye neteka tekorongi tinde kamya ngo ko hajire na ishakusiskara ekikuru no kumushaka yo baba nyihoreza baza abo kunganiza hapano cyo kubanza tinkaburaga niho buri wo kunjera mu njambere zihanga kandi rede maybe mwe twaba tutarumu nyenda kusima nanye kabatayi banje management abo kumanage zo gwire kandi no kutya program izo zinkuteka cyo sihanga nanguna no kusimara abakigujejire nabo kubihanga riyo no byo kushangariye nebizo byinshi omanyimba abantu baje no baba kujejire so twijaha na platform yeje kukosa bya musimura abo bakigujejire omwe bakaranze hari ihanga ryabo generation zizinde zo kwiyashanga ina hirya nubanje tasimwe Douglas binjira binjira banyatira kayo muntu wa vision rwanda ihanga ryabo bakwishika ndo cyibintu cya Alliance for National Transformation kandi abanyisingiro bantu bo kubaramusi okay omwami nyesiga ni urira kiriaba bueno yari munga Paulo baba kira sky gundo murundi ndari umugisha wo gusima management na staff Sky TV na Radio 5 yari kumamurira kare abantu tinuza gukora ku kibagambire iki because okushitama mukatekateka ngo mbira kare abantu n'ikindi kintu no kubira kare abantu n'ikindi cyo kutana n'icyo so maybe director kashitama yagira ati mwana cyakureta abantu kumpurikiza no kugera mu kanjere ngundira kare yabo so kandoga ko kabira kare abantu n'ikindi kikuru indido kabira kare abantu n'ikindi kikuru kumbagera ngo kuba wakatugera ngito wa politicians hariho ibintu bibiri byoshimye gukora hariho kunyura umuntu ngici Vincent yakoze rarugore hariho no kusatisfying umuntu ubwo kaguma yiwamuta n'ikindi kikuru munonga kandi ikikucirari cyo kumunyura konka n'abajungu bagera habit sorry character takes you somewhere but the habit keeps you there
ntiwasa pretendinga kuba murungi hati so cyo kikuretera kuba staff wa Sky TV konkiwe iwe Paulo urwawo rwenyine warajurira yo rwayejweka nicyo kirakure cyabo so mbona ndo mu cyo kubasima kumumurira kari abantu abanye basiga mishati witna hari nyakashara nyakashara ngumurka gumbura ne yakenshunga district na Kirura okay mu Uganda mwebare muno Jonan mukatugira ngo miliyoni y'abantu neza kubakira kishaye itaye mbenda kuza heru twabishazamo bene program zo kuza kwakira abanyabuzare twabishazamo tujya mu miliyoni neza kubakira konka inguto sikaguma ziriye nkaru principle so Jonan tugambire bifo munda numanyito tukuriye munda so hakabaho cyatapenda azo takusasira tumurira unkabo kibuzo cyawe ninza kugaruka umuntu atakugirira mbabazi cyo nyungo murire kuba no basaba no tegategoti yakushora Luizi hatu washekera kugira ngo akutonyera konka icyo kikashirwa izoberi in fact nkatunga mu cyo kweza namanya ngo abantu bakabyira mufitana bo baheza kuberemo byaheza kubarema toreba wataho muka yawe hareke kujyama abana mwe nabo turana bomuka hareke kubajyama kubugana kukwakira konka hariho n'umuntu urukure twaseri bakataha hansi y'ikitanda bakarga yaheza kugwejegera kurigiro kwari kubatwarza hazana kije kishakubi washanga ugo batakira narunuko yakosa kutega mahwa kucumita agakwakira mu rana so kikatushikaho abebe mbeza butwino mu Uganda ahabwe imico yabo mbi nibije abakangarana bahora ngo umuntu yaza kwakira ndishikoze butwa kucumanya tiko hano nasaka ba mobilization yo kwakira president Museveni in 1 million number neba neyihaye abarokore benakashongoro kabo ngine kinjemo hati ninyubuza ikibasa kujema abantu ngo baze kumubugana in that way niki hati obusinguzi bwabo buriyo muri yabo bokwija kubategurira amahwa agariyo nigabaretera kugira ngo tinka mwakira so where they come up to this number 1 niki disclosing ngo bwo muntu ro nawe ahabwenci mukibanye nibaza kumwakira muri ngugo mwachetegereza kasho nyo batanyakira so akija habaho fitana plan yitu yagomoro abana ngo diru yayaruka dire karuka konka yayarukibwa ki government katere bukuri bareba mpira gutina refari gwe shayina tugabura mushubi umuntu natebesa gorenga kandi bajibara akona mukama wompira so owekitinisa government n'abanyabaragiro bakagira ngo bo tubaretegerize ikintu cyo kikumanyisa ko atarakucamanya kandi bacu blocking but it is unfortunate kugira ngo na still baciyono batere bukuri ebyo icyo cyafiri bacayongireyo bakatuzubana no kushaba independence tukaba twinaho program yo kushabara abana abagwiro mu struggle yo kushabara abana abariyo bagezeho kurwanira ihanga abakubuza misho amafuzi g'abantu abo n'abapfakasi yakangija tukuzagashabara tukushabara n'ikikombe cyitwa kabarokore twicuruzo mu rahanga yitwa abantu turi kubasa kutegisha Samuel Mankabundi kureba so umuri ngogo washanga no basa ku blockinga n'umukoro nkogo gure ko baho umuntu bamukwati bamu retaining umwaze bamurekure atine kibaba bamukwati uyibuza what's wrong which country is that so amabare gakweshaniriza nkago abantu gabihireho bwarahanga mwatandika kuro mukoro mutakumanya higwa henderire konko mushija kija to twamobilizinga twantonda gukora 1 million it was tukaba tucarangingire kumuzumura bya kutukora ngo mituka tumwakira mu kitini sake nko abisirayeli bayakira nko kwabayida bayakire Yesu ari kutaho muri Yerusalemu so nito twantonda kumwara biri byanyini tukamworeka tutogumize mu byo gukora ntibisima otwihireho this kind of dictatorship tugaricyo mu mbera iyo kushemererwa mu akwekeri tukantwiteka tekera independence kagari kasika independence tukumworeke turi kwetenga government egiye kwambara ingure yaba yizire okay so ibingira enti timanya
political journey on political parties okatanchi enti ningo kon ninga ni ko I was in the movement NLM then wazo mu enti ningira ngo iki kankivuze God so God hariho besijya yakirwa ninyushka narga South Africa kandi President Museveni akaba president wa Uganda kabantu bagenda bayakira besijya hariya entebe twaye baro tukakireba so ibinge mwana Jonani yanagira ngo akabaho okutege bikuri namaho ngo batakira Bobi Wine harimo amazumu muri yecho ninga tuyontigezaho ku hine kituyontushweka icyakwakiriya Bobi Wine eido mukutebekanisa ninga hariko kitakugenda ryo munubu icyo kubaza wajya ngo 2020 was it not 2001 2001 besijya wabara besijya za South Africa abantu bamwakira aza tukatikiri umugendo gumu twagira inshoni twamwakira nk'abanya Uganda konka government kugira ngo kete kayigwire bina wano ushakirika yawo tokushakira ba muranwa ngwiwa baho barare 2025 bayigure bina buri umwe yatanko kweshagira hati kibe kitakwija kubasa kugarukamo because buriya tukanshakira ngo hariye bondo hati kubiye kuriyo kweshakira tutsa kwikiriza cyaguranye nka government ngo akwate miliyoni emwe eja airport achaye kenyonyi emwakire dene mutwara mu state house yankaye icyakabira aba kandi benda kwemera state house ya Uganda nashe ya president Museveni icyakabiri abantu bakunde mizana kumushaha yakaruru bawabuza nkatimu zibizanza kurwana timu ya movement eboreka umuzano wayo strike eboreka abandi bazana eboreka coach eboreka abandi bakwija bari kugenda timu konka bo bakiko mchaye banga ngwito bakibabuza abanyi barinka timu yanyirinka aho kutono kwatireba hatwe no kutujarore tona tsiko kuzo mchaye nshije wone shabo kwazana hazana abantu 11 hazana rore yone bagenza kubatira basija muronde timu ikire mugirete ebugabugana neje ngwi mu cyakitari ecyo mu miroko tse umuzana hata government ya tuhavurwe gakenye yakiri nkoni itiremo batari hatimu ibatsindika bayira yune nkoni den tungabazana bo kugira bata bo kuzana umutebekanso wa program kibikiri cyo busasi nibo bantu bimwe bya bintu bitabara FDC ecyaretire mu gishamuntu yashohora okombeka structures ecyaza kurgamo akarita abana kabata street ecyaza kurgamo abana bakaza kunguntu bazomutshaka basa mugumya bakiri abayoboye no kwenge ba Vincent bazayo hato none nari yabutara koka sa mugumya kida aina babo abayoba mukwetso bakaragayo abana babesije umwana wabesije arinkai USA kandi umugisha mutakaki mugambira gwashesha boyira atinyabura urekeraho kwitsa abana babantu besije na neyito kuba okuba kutasyo ombugumo yo yebigenderwa byabo okote ikiriza kureba harbaje so umugisha mutege tinyo tinkuja kubarwa abana babantu korano ragumana pate yawe ni umuntu warankambega imo muyiroko mugumaho tereba himurayombe cye FDC numugita so cyagiye kurugamo cyaguranye nawe yapikinga ingiri niyemu ahabo kuba nicyo barakushemeruramo ncabingi bakwakire ncabingi barakwakire nobo cyo bateyiremo ababukora n'abashemerura mbono umugabo gwabo gubagumu
so nicyo kureba n'ikifubiro kucyukuza kubaho nambwe n'abana batambirwa kugira ngo hati ngo babajonane bo batambirwa okugira ngo babire abantu bamani konka abana b'abantu bafiri kandi bari yahashagama y'abana b'abantu niyo bari yunu banyweho niyo bari yunu bariyaho niyo bakuguraho ibizimbe niyo bakuguraho amamoto kagebeyi niyo nubo eshagama y'abana b'abantu niyo bombekire kubashitya so umutekansa program egi government eyaretswe embundu murike kwimuka mukashemahaza abana b'abantu ngo baze kurwana n'embundu imo mwana mugeza gukora ubwesharingo because emwe nimba mutakwenda kuvura konko umuntu uri kuba ino mwana agwa kumugambira nasho mwana warenda kukizamo abamwe batiko ino bwenjagera ki arebe cyo rino za kumutama government kurga kina nkaga na mukaga okuje kustekina na mukaga government imwe mugeza kutaho bwesharingo president Museveni obunako ubuyabakirebo nuwe master w'ubwesharingo tini cyatari kumanya tukora kuzumuka ruru kuza gukora structures akaruru kakusinge warije kubuya abantu utatiniza kurundana abantu kubateza line mpaka nkahi mu state house kandi kizwe kiri kuntabura Paulo abantu abane bene ngo hebo ubushoboruzi babereze bugabe bwabo gwizwire konka beba iteka area public court order management ero takwikiriza mu mutkurenga abantu batanu kandi bakarikiriza ndukore bagaraka iyo bashirika bana ecya kabiri benda ngo bebwa kumanya ngo eriteka president nashi government ke kursinzirira iwe uryo no shaba government ngo kweza ubushoboruzi nayo government ino ubushoboruzi bwo kuparaningira ahabo kubeka burahirira okay kwera yarahirire kugira ngo ekuma abantu bagende iwo nonda ngo okiriza abantu miliyoni obafunye kurga makenke kubatwara kwa kacumi ekibarashanje bani piki y'umuntu banegari y'umuntu banamandazo bana chapati ece kikunga mutisa kibiyore hati government nebe kabire nebe hurire nebe government ya kikaki okay so na government nka government netekwa kufuta ho byo bwayo obuyahirwa abantu okurinda abantu ombuteka deni ne ukagumza muna politics zawe zakatemba kishiteho abantu ahi barakwetegereza so government ke ino mukono goko nambone government igi ninungi niciye amukize ekamuto muvani ekamvuge kamutwara umuka abantu bakagumza mu Kampala ne bakora ibintu byabo nkaburisha bitu bo miliyoni kizano gita state house ibana bazafuta ibintu bagenda ngo bagende ba stage njo mishoga state house hatu president nabakirumu takufumure umukiyungu akagere hatu mukaniza kumuhamba ngo musuru wowe no akari musuru so Vincent timanya amaisha gawe kigarebere mu gihe ikintu cyona cya Boboy na Ragaheru miliyoni y'abantu neja kunyakira denti yakira abantu haro wanje muka and business yagumuza mwazi yuja kandi akajeto imkantu sakushabira independence denti sakushabira amanyabagizire bata deni egyo nayo cyahwana yo turi mu kindi hati so igihe nkora ya politics za nani za gukora kirya state yanze bireki then kandi tukaronda na impact kabura what you study no shoma cyo mu kintu cya Boboy na okay we bari umwana Paulo icyo bone umuntu ndakenya kire abaturikize abanyakore binefumu ngo cyo kubanza akakikuruka kumanya gukura kakafu mwe n'abaturikiza abatureba abareba Sky TV nyene ekinchira gambira radio station zimwe zimba nduhu ntwantu gambira abantu tugume tubagambira amazima so think manya ko kumitwira n'intwaza ngamba amazima so ni jaha ushobora amazima program bagiye Okubiri Okubiri nko tukubigamba ari kubira abamwe bakwata bakicuni kwitaba amazima gaburamo umwami God natangara ecyo kubanza yajanga angwari movement ya MK itakagire mu government n'umwe ayo nasima government ecya kabiri nkoko nabagamba ngo akakikuruka kakumanya gukora kakafa
hati nimba surprise kushanga ngo God nagira ngo FDC ketine structures God akabaho use chairperson wa Kiruhura tinkuma baba kamwa pointinga aba FDC konkali nagambira abukutureba ngo FDC teyini structures tu nindangara God kandi FDC yagira bizo cash anti owabe najya ngo bakore structures na kuzakeza muri umabibiri God raza kutushobora na kuzakiriza yanga hatta already hati yashye mu kitazeki umukitaro because hati ndagambira abanyarwanda ngo nibakizireki so God tugambira n'amazima abantu bakasekuteje twetegereza omwami Paul because FDC talho Dr. Kano Kizabesije aharagambire kibina cha FDC mukitakora structures nobi yakuba general umuntu arikuza kuba party president akaba party president atarebe structures ubwo wabinagamba ngo structures zero akaba party president akaba party president atarebe structures FDC katanga tukarode mikono from 204 until 205 party ya FDC yaba informed ya cyari kibini twatanga na wabira first party president Dr. Kano Kizabisi kada rabenkai structures ya siga ya kakolika ekisanya cyeje cyokutahwayo ngo babase kutebe kanisa kandi karuru awurije kumugero nduje owa magariciyo akarije no mucamu kandi siya rabenkai structures so ne byari Dr. Besi dobu yabe nagambira abanyarwanda ngo batakaza structures echo nintangara because turi mu FDC kandi turindira mu structures fine kuna hizi kurutinga God next time it's a chief chaiza kwa God ya Simba yaba use chairperson wa Kiruhura district hatu wakarabanga ha nintangara mu kwisha Sky TV keji ukatanga kubiye shuba byunga omwani Paulo echo wambuza ninjira obanchete chubuzo chugwi I'm sorry to say that kunkani nchiranke chubuzo chugwi because abanje Uganda bone chabiro no bagira ki no bachimani cha na Dr. Kano Kizabisi na wicara mbiro baza ya haba abantu mushangu yasinga ki yasinga no mushangu baza na umwana Bobo wine na wona Bobo wine na ukuyakuza no mukoti na basana kusinga mushangu kumukidnapping that is kidnapping kabiri abakutureba nintangara God takumana byafa bya Uganda because government eje yayo natugambira yakwete huri emitwara tana mushanzu zikagwa ruwe abantu bafa hati God ni yaratu atshobora ngagambira abakutureba TV hata abakufa bona bitu ya tujangwa abantu bagira ki no bafa no hurubita ni mumukubitse kasho kubitaho abo cyo kumfunana because security kweye kuma abantu n'ibintu yabo hata bukufana bafire omwami Paulo nabakutureba tango itamu amukwenda kureta amukushunika ngo bakwese barete insecurity omwiranga tango muntu wen nindeka ngo security mu mugwayo no kuma abantu n'ibintu goda yona tugira ngo abantu bagira ki no bafu no hukubita Taro muntu no opposition obara kwasire nembungu government taro muntu no opposition obara kwasire necho kurwanisa because gwa mushango baka kwase ngokuba kwasire Bobo wine bakamuyanyini bamutiye ku mukoti aretite kariana tugambira umushango kumukwata muteka rusaragere omuyihanga gitu rya Uganda taro opposition no ngora sinjirwa umushango because kuba gutama sono kukwate bijinjene n'umushango bakabite omwisi bajya ngoma Afrika yone Dr. Kano Kizabisi wasingiro umushango wasingiro kusi emishango kunkakira umushango kwa aramusingire heshiko se batwire no bakwa no bamukwatira busha because kwa umushango mpini mbagandira aba opposition babi n'umushango tumbatika umushango
amateka kandi gakora ekikumaze mwene godo y'inongere kabanye Uganda ngo bayize n'amateka tutugire dukoze naye n'umushawo kandi ukagukora nikazo mukode gukansi wana tibuza bizakira kansi wana tibuza bizakira bani konka tujyo mukazano ka pusina naki tukutambuza diro ka pusina nemesi na nebe kankuri kwatemu kankuri kanjirenti bari batambuze diro zabo kugira ki so Omam Vincent Paula diri ya nup nuti kujangwika ekafu upiri nabagisi konka bici babiri baparanije kikankiza kushikera konka batinda bingi nko mu byonani kuyaga bakaba batakukireba kuba manyiza kubaho Omam Vincent yes tuyikireza nangu Dr. Besige yes word feniga for the last 10 minutes bakamwakira kishayi when 2001 arga South Africa yes bashanyaraze Entebbe road yes akamobilizinga wo kutuwaka almost members kazi taka parking aga barracks kazi ta hagati y'imihanda Kampala tiyagase kere busy police in fact base jakare tikishane cya police umuyango police akajihumura mu muhango kuko defending PROs bakaba bihindura nk'amasati abo kuba base jakatiri police atenta ukuse I want to say FDC mobilization capacity ejo leadership niyo tukubanja nupu ekiyabe turaganise kore Entebbe so tugambere where does it fail nka reading opposition now watugira ngo nda miliyoni y'abantu kare state kegende kuremese kanza kureti ya gas zana hakire turi abantu igana nibamuvuto so Vincent reka kugezaho kushaririza facing anupu ngo kuyayo organizing then turekizo bashyira one abanya Uganda nkagodo kuyagamba amwe bashyira exit because imirambo ibire mingi imirambo ibire mingi tukarebe cyane no time abantu nkatanu nabangahi imirambo yagana Kampala so kubaheze kutunga information nto bantu baza kwakira bamukidnapping abantu mararo yagera ki because umwami God Paula now and then opposition nehinduka kandi abantu bagumane beyongera bayide kukwana mari so ariye bagumane bagira ki God which ya baze unakiranka icyango kwita bayide akwayagaba to kuzana kwa kufana ugira ki hata ko government yaroze kwabate kumeki so hati kuba kugumana bareba beriya basi tunga information which to ategereza ngo bayiza kukiyabura abantu nico tabari opposition wera man mbo no opposition te wira man okuya abantu kuba kugumana bareba opposition ni nyingi bayiza nayo nje no good na zakuzo mu opposition naza garo takarije anyway so ikatugarcha ibingira ningira ngo ibingi wabhoro so team cyo kupikinga omukigenderwa cyane ogwiro bwingi yaba negireti ntwenda kuta state pressure kandi karangireti bo boyine principle ariyo neje abajunani maba katuraza tabya principle ariyo neje kahura kuko buri urajunani yatera kasima tu principle neje kandi ntugenda hato urugendo rwahirwa henderere turabe nawe rwaba Israel bakanyanje tunarwa musa kujya ngo akafu rokade na nyanja tabahika so organization no opposition now the leading opposition kibine kibembe irumu omuhururu yo kuyiho government iri mu Entebbe nashe yo kureta impinduko mu government you no picking acho muri ico ni kugenda umesho the state of the opposition today iyo bare Paulo nchereza nyoze baganda banje muri myaka ye najango guteka ukasidenze ro mu gomba kono jamu nani mbaserizo bakoti nainaniza kumbika ngamwe no munda kubaso ngo no bari mu document ninza kugombra just godi yagambe kigambe cyankanga yati abo opposition no kwitsa abantu mazima cyakwata Manonga aho kuba godoto turiyo mu ANC twena
ibintu bibizobo byo bimwe ntabwo ndukumango umwe nawe cyamwihire kuriya icyo kituriyo turondera solution ngahora nagera mu Uganda hatabari mu opposition kuba kwitsa Uganda wanje yakigamba kabura kugamba haba kwita nicyerekereza muno konka obwire tubwaka bwire yo gudi okucucuka kukiriyo inshabango icyo cyetise kukiriyo cyakora ba arubasha okuzakibuzo cyawe oyisinsa Paul nareba ubuwano utanu ko muramuhinga yabashemerirwe ngo abantu tubararebekeye Uganda wanjye nani ngenda kursiya uba nashimiriro ni ndebe kandi nareba ubuwabuza je nana kabuzo wambuza ngo abantu bakabura so aza tuyimetendeswe mu Uganda yabantu bamwe nadarabanya amahoro je nana baba batembeye mu barwana mununga kushanka batakumanya ikubacyo macha nibasireba abantu barwana ushaka batakumanya ekyabiri kyo that thing. Now I want to assure you na nogambira bakutureba ngo icyo kubanza nuko na opposition n'abanya Uganda that day bakasuko wari izoberwa kwata cyaguranisho bayirabaye mbaza kumwakira tubantu kubonga n'abanya Uganda aba FDC aba ANT aba UPC aba yomo opposition abanyigirwe mbere in fact na nabamwe bari mu movement ejo nengere mwe yo kwereka ubutari bumativu ingashi ubutari buringaniza uburyo mwihanga and I want to assure you they were ready umwampo yenda kumanisa ngo sources zinyene eziryo muri Kampala izoberyo abasirikare emamba na nabamwe barigiro mahanga agatari mu ihanga ryi ababiri bari haruguto rwentebe na no muri Kampala abaryo muri Eliana no mu uniform kurunogera mu bo batura nibateka buna naba babo mutumayi bakorabire kungaba kabateka aharuguto kumo muntu omwe abamwe bariyo muri layers rugaha security kugambira ngo kwasara abantu maganasha itaba kushome byafayo kore wo musirikare yakujya mu hafi 10 umanyi ngwabo niga abo kushome byafayo po umusirikare bakujira ati twakwata abantu maganasha ababagezaho ku mobilizing ngo bari mu chikomi umanyi ngo bineye ngabukumi so whatever magnitude ikintu cyabashyize ahyakoze ububayira bamwe bakana bashashubwe sente abamwe baba intimidated abamwe ari umuntu ari kureba impamba akagira ati mbuye no kugira ngo nze kufa hinena n'abafurukiro ombyange barutura za agency I have sources there abantu bakomere bakamangura utari rwakora ki rwije so twati ya revo ngeje umwampo noteka kumanya icyabeke cyo mwihanga kandi ko rotararebere bantu takabuza habwenki konka cyane ndagamba ngo umunyarwanda kasuko waringa aho kitinisa cyaguranye cyinkwenda kumwebazaho nyonko wa ANT akagambe kigambo ngo nitubasa kuremwa kutera government ejya hansi konka nituyija kurabisa okulabisa hazano basaketa kakantu kachepo wano ndakwenda government age emazire myaka 40 pa of course tukujitwarizo bano I want to tell you kore warebere aha BBC aha CNN Al Jazeera nibagamba aha cyasibo muri Uganda don't call that a job Mr. Paul aba this international community niyo kwereza imubiyana by the way inabimbere ngamba naja mutishime kuri mu Uganda wena nashika ngo cyaguranye cyabe nakora bikubiye kuryo kuza by the way he scored abo kuba abantu aba bari kuza kwereza ubuyando barebe byo riyo no kuri mu Uganda na nakatamba ko warebera acishaye in fact mukuru witu ya kigambo kidnap by the way bobo ina kakora statement ya I'm not officially in Uganda abantu tubakikinga ko kuruga hacishaye cyenyonyi oshimeye kubamba garika kutera mu stamp mu passport yawe hadu wagarika nkahi omuyihanga kitarakoze ejo nikenda mateka against yone kandi kikaba kiriyo kirebwa ahantu kutuyensi yone
so noishaga kayota iwo umuntu wabulijo bayamba baherezo buyambi no bareta obusente no butuyamba mu aids and what have you kubaragire ngo babukingaho iwo umuntu noija kuba washara abo kubaba nabo banda babemba kuma regime ujukumira mu power kunkana bone bijara byangwa esente situye tubahereza zazigiye zo kurinda abanyarwanda mugongo yeso twashara nabwe no kimanya ebe byabwire kibagambira so tindubendo jirengu izobe ryo rukafabusha itabanyarwanda bari hamugendo bwo kugira ngo government giturebe neta wanyuma yo kutubona abonese myaka 20 in fact tuzombishenge bitu tusheba tugira ngo hino rugeza hitwabisi so waba utekera kigire pawo niko kiri myenda kukabura utange kwera rije so tukoroha ibingira tukoroha because cameras twazireba international media yakavaringa kandi abajunga bakwesente bari cyaguranye bamukwata ikibare cyacaguranye mu Uganda cya 1 million niyo cyaweraho haturyakora bisantukoroha cyaguranye na koro opposition mu koro cyaguranye ari ayemerira hira karya bingi abanyegero owikitinisa mundu owikitinisa besigi owikitinisa rukwa abantu abari bayidawe cyaguranye wanu ndakumanguta yine mani akero mukashesha tanike kugamba ngagode byanaka nija kurunda bakumukuratira hibagire bahabure nojuka bobwire owikitinisa ntegese bagara yabari umushija wa mano murugamba kunkizo bari yarjire aharugambo ebirukunyiga abantu akegita na regime akarabana na nakusebura kumukurata so nyenda kushobora ngo takareba cyaguranye ukajya mu cyaguranye nwayi nabakora the moment waba no imusira kajya abantu abinji abantu abinji abanyigirwe ninjumanya Paul no kimanya ihanso kutwena tuturiki ati ukimanya umwana tukimanya cyo kubura waba oryo mu ihanga oburire ngo bakashoboza 9 billions ziri kuza kushomesa abantu kunywa kawa kunga hari abanya-Uganda abakiri kunywente abakiri kunywa mize na nende ngabo wita isinje nambweno nareba Uganda wanje uko abari ku rwego abarisa washanga ngo hari abantu abanya-Uganda abari kuhereza umushoro no given example in the Chirura Kristi ejo ninjumanya and even the other day tukati gantu tuganira it's okay, don't worry. Rero noza kuzaho I am very sure ngo abantu bajugura nabisinjiro bastahaniza hadamu atwayiha makadomo ateteka mumuntu so ejo there is no dispute on that okay bakora za kamera Karwa bibigere wabo kimihanga ekizibisi bukeri esente za kubene zikoresebwa okutwara abantu amize bakanywa Mr Paul ukahurira ngo zihirwe omuntu omwe ngo bagera munaza kushomeza abantu kunywa ka hati Paul haciro umuntu ari kwetera kugeza kunywa ka ukabori yo mwihanga Paul ko yo takuchimanya ukahurira ngo hari umuntu omwe akahebwa 1.5 trillion aze kombekera abantu irwariro rya rubowa in fact rwamwita peneti kwereka wishiza president akajango sitagaka kugamba peneti wabo kuba niwe peneti kunka tukamuhereza abanya-Uganda bakamuhereza 1.5 trillion ayombekera abantu irwariro kugira ngo sente zituri kushoboza mu bakungu gwa government abari kuzaheru za Gakani za India za Germany zirekeraho kushobora abantu bita abamana babembaraguru zo mu irwariro na neri izoba wahurira ngo sente zo zikashobora kunkatakaza ho ganita fari umunya-Uganda natikwa kuba nayongera kunyigwa wabo ryo mwihanga ninyijuka ubwire bwa covid no shatwa harugora haha Paul tukashoboza sente nza twaziherezo kitingisa mu sente ari kuza kutukorera vaccine ba leta hamwe ba investor b'icukuri batwereka ngo abana barakore vaccine esente zo mu mushoro zashobora nerizo batwakarebaga nakacebekama ka vaccine so obushumo bw'ekikankebyo obundu kweta obushumo bwo bwinazi stealing with impunity abanya-Uganda bingi bana bakurebyo nabambongera kushaka so hari yo muntu omari kuruga yakabigamba nenda kuga Paul no bwo kuboriyo abanya-Uganda nibisha okay aweka njya kutyamuka nyisaga yes
okay ukurikize kuruga hariya kuta konka ikinkwenda ikinanyanira ngo opening topic tugambe miliyoni imwe yacyagoranye tukurenga miliyoni imwe kiya y'ibyo bya discussing by the way no kureba intebekansa organization capability no kureba amani ago position yo kutureka most regire kuridinga yacyagoranye nawe ya no kureba seriousness okumariro kuri yo mbigambe by'cyagoranye na no bakutugambira na no kuba kubuto mu nkora then kwakubaro state okwikureta umukono bwangere nibyo twantwenda kutunga mbashija. What is your view? You know teka cyo mugije nkora yo yore munga Paul nabakuterera no kuturikiza ni icyo busasa umununga security the first key icyo kubanza cy'amano security and information nicyo busasa umununga umwami bingera kubihamwe na polisi ya detain wantigana yagamba 30 bari amushanje neza kubataye because at the end of the day wowe n'umushanga mbaza kutomukoti at the end of the day there is a census in hiba retainingira abantu bya cyo cyatije gisho nyenda mutikihe tu nyenda tubanze twebuze cyagoranye emirundenga he yagira hero ask yourself nuko gaburu kubanza bogaburu bwa kabiri bogaburu bwa kashatu karibu bogaburu bwigana no ask yourself akana baraki in the first place kwemerera kuriya mu mubarazi ngira abantu igana nangwe icyo twenkito bakwasa kwamba tekate kikabicira cikuru munonga actually kunogera ngo itwitwe ba Jonani ito twimikirizo biro tukazaho kumwakira it would make sense kongo utakwemerera kuriya ati umuntu ndanda abantu miliyoni enyakiri ukanoza nogeza kushoza kishaniki. But if itwitwe ba Jonani twacho mutukajya muhati amatsiko gitu garagahira tugendaza ahacayi niyo najyante miliyoni nyakiri no waretse information waretse wanongera ngo tukakira kitiyo ngo tukanza kumwakira mu mazuma n'umwoyo biriye buzo bya social media ngo yana ndatumwakire miliyoni emwe abanyabuzari babanze mukabihura ningatumura buri bakabireba nayo tubarabira ariko bukabaho ninga nimbira bakabaho anyway okay nyoka bereba echa kabiri no ukanugeza kushoza kishaniki what are you portraying miliyoni mwe kwakira iwe nkiwe uri nugeza gutsinda ka butumwa ki nyoki kabiciri kikuru kabiciri cy'amani twaje baye mobilizing abo ngo bakwakira konko kwa mobilizing ikimanyisa ngo ine cyo kwenda kurega wicawe tu omukatambika bobo wine mama akaitegereze nje ariko rugo munyu ino yahindikira atakabuza you ready wabinaka kwataka tambya kwataka jona police for your information aciye umunyu akakiri umunyonyi ari nashora are you ready? What does that one mean? Ikimanyisa ngo ebitindi zakubaho batarajurire bakagigamba police konke kirundi wamanya wabenda kwata video wakagitandikira umunyonyi wacho kirundi wakimanya ngo atakarigire akabaza gambira asumu bakabanza kora kibati iwe kirundi mwamanye ngo akakiri umunyonyi yahinduka tukubuzo naza kwata katambi either ready ninga babe barikire it is okay. So nchimanyisa ngo nokuza kutembe nyonyi kuriya this gentleman was ready na manyangu ikeri from ikeri tindi zana film na mwenchi kujere chikunza asa munonga ni polisi yitu kwaterwa umukatembejo mshakuri yakora program ye nyonini ndwana z'abanya Uganda n'abantu banje kandi no kumanyangu numuza kukireba kumanguza kukireba because mutekateko bya Bobo Wine ninga nabandi bakaba bakimanyangu that 1 million match tekabo not because ngu abantu tubakumfollow they can follow him but really an international airport abantu igana bazaho miliyoni emwe really ayikandi to kwenda kushora tkarabiri tu umusecurity tano cyo kweta preventive arrest Paulo urinoza kujura
uri noza ku leta kashashamara mu town mwene cyakuyamba twene mushango you just come be here we prevent icyakubaho ikindi icyamera y'ushonge ryo Paulo namazimane basako yasasize n'utukongo nyicana shobiri munonga hati chingu kutekateka nkora nashika ni statement ya first read wa nupu bazi barabantu 1 million match ito turi mu struggle tugenda tushasha tushasha mu million ngo tiyakwakira uri mu nyango wazi barabana banje swimming really was that right was barabana banje swimming no I ask you tugenda tutekateka hati chamana kati ya 1 million match kenda kuchungura Uganda bajonana bariyo bati million ya tunyijurwe baye hayo kufa bajonana tunyijurwe really undete kusasa Uganda no kuzakwa kurumuma ibinjira ningo kuzakwanya sigaruyere divaroni dear tuineruzo bingi really sasa kuko abana banje bari mu kayanje no look at this mbya musasize munongo kucirayo no kuzakwa abana konka really ncamatsiko kanki buramo ncamatsiko cyane bari cyamwera munongo ari cyo Paulo namazima nyenda kwicara for the first time nyenda kwicara na who said so this gentleman position that time was scoring because security team na ini asakwa kwa tsirwe maybe bakakora decision itashikire achayijo bakakora decision itashikire musho kuba muri kire really it would not wakatabuza scoring for your information akabantu bakabatarwangu to read tino bazibira kuzaho bakabatarwangu to wakanaza kurwa mu kisayi agenda tahanka no ikiriza polisi izoberi n'abantu abiyakwatsere yes ni nchiriza ngo biyakwatsere so but preventive arrest exactly so ina abantu abazibira kuzakishaye statement ezibira nzitana Paulo okwata kwatara makenke nozambara ntwebuza wanoza gukora icyo nza kwakira bobo wine nashaye wanzibira wangu good kwihazayo nuborebere ngo nikikuru kumwakire rizoba wotagarikire mu kibuzo bore cyo Vincent bore cyo kaje umbintu bintakoragana na bibinta kunda n'umuntu wahatayimu kandi kireba we no kumbona no cyingizagamba takikizana nacyo ati just kimere kuko nani imbere byawe aho kwati bibona ngo nani byano ai byano binsasa bano nyokombiri cyamuheba cyo Paulo yare nyowe cyakubicira cikuru tukabe answering ebuzo twaza gukora ki cyaza korwoha kandi we naza goba muki nyonkabe ni nyenda nguriya twatuge mu struggle gize mwibone iwe na inasako yawe then itobanye sigati garike tizahigura because umukandi twatwagira mu struggle for information inasako yawe iwe na inasako yawe which is the family muje kwanza ku benefiting then itobanye siga abakutsindikire ntuje ku benefiting omwazi mbona nkikabe kiri kikuru kityo mu struggle nyesiga wowe necyo rye no reba banzote mama mgawe menji tamu mutabano wawe tamu mukazi wawe tamu nyoko tamu sho borekere then ubali bakugirebe ati nonda kugira ngo iwe no kizo mwana we kurebe byakuteka teka yere okay sigayo baby okay ndanyera kutangara go the reactions but you can react fast yes guy no bo bakwinje n'ikiyometa kwenda kurugamba ngokubiri chine buzubu omwana w'umuntu ari no struggle kuswimming erizoba ndi ati ibindi yo struggle tinguzibera abana banje kuri cyo bakwenda hatomuka obantu bareba katuni n'abandi beta bose bakabata no problem and for your information Mr. Nyesiga so you discussion ya skati yale ya family bakaba bari mu compound ya family it was okay because even President Museveni alikuwa mtaro in 1980 kusikia chenana mkaga akamwata family yaje gusia yajitwara Sweden and they were enjoying sausages bakusiba swimming pool so tutoine kuko wasakanda na wowe nyine to kuriyabire nafayo akana kuleta family yajitwara rwe he never did that
warekera ukaceyo iryo toke yo kugira ngo family yawe samwita Jackson no Chimirere. ekyo kiheyo ido twabireba nikyaguranye omukazi we oba nakora ki oba nagamba ki oba nanda kutwara abaana ba swimming pool we don't have any problem bayina omugyezi okukikozesa kugira ngo maybe kibasa ku weekendinga nka struggle norayo nagambira ati mureeta abaana bandi obe nibo wabanza nga tubura omurwani infact omurwani wena yananda kuba strong ekyakubanza kukora nokushapinga family esamwe so ebiba okukorera okwe nibabitiine kakwata naki na struggle omuntu omukuru utwara entwenda akaba ari kyaguranya ndididemu amuzire mukabikora kandi akarebeka nkizo obukuyaba arigambira mwamukwata okumanya ngo akatine namushanga abantu aba batine soni akwata ati y'umuyange gukora atamateeka omuntu yayine itekeri yahenderwa ariyo n'ugamba in fact Vincent no yakigamba mutwaro mukoti omushomeri itekeri yahenda omusuna okay okutatwarije god you wanna ko respond ni cyanchikozi yebare nanyendinka nyasiga nikunda kurikiza umuntu aza nishonga nkuru ndano ukanga kimwevuzo ngarike mebana bagamba cyo kubanza Vincent structures ezina ni ngamba Vincent yabuze kibuzo cy'ukuru god ekinanye na ngutu yambe nanye mbora inogaruka munanyo nyambe structures z'umutano mbanja besigeneziya kandi zo ezabize umutora nako nicyo neza kutandikira hata FDC eketa henebizo bibiri ekayikirizo mbwe sharingo structures zo gwezarugamba zikaba ziza eza pate bana baza kweronda kwehemyanya actually waza kura okwabaza kura FDC ombutweke bibyaro okojhurira kutandikira district ekitagira na karuru kansa kareta kya person weminyeto god wait ngordo wachetegereza kandi ekitandikira because ekigenderero cyabo yendwara yawo kukakuro because ko kurondera ka aha district no banoronda ba delegates abakuzo mu conference wanyitegereza kutarukombeka ekibina eza hansi katondronda bakabombeka just for formality katondronda mutezi wakaru omutezi wakaru ko mdelegates conference ya FDC konka futari okukora structures za sero ezikuzo mu karuru kabone haza nizona ni kugambira wishemu echa kabiri nango nimbumanya echa kabiri kadimbo kumanya mutambirije echa kabiri kumarana mugira ngo mombe kiri mbase kombeka nari besije tene kintu buyabe yazibiro bamugisha muntu oba kikora bukiko oba kukigira ki notekateka ngo abantu abarigire kurga hari imwe bakaza hari nupu ikigenderero kibiri kiriki manya abantu mukabakwatura umujayano baye bamutena himu kubiha na himu kubatoza finally bahendera nibayayana aba cyaguranye nibazo mu nupu omutekanso wa program ibingira yagambaho emoti nkwikiriza na government yitu hati tuwe n'ubuturiya tuwe na mureke kwetwara nkaba kushaka okashote nimwe muri yo mustruggle mwenka kandi taru tuwe na tuyibatu n'obusasi twantureba ihanga harimwe bitari kugenda ki corruption eri haiguru omuntu bahereza sente zenguta zirya ezamarwaro zirya konke ekiri kubita no kucyanguse mukakimemekeza ukashote nimwe kandi abafite nduru mbamutene busasi bayewe agahaga yubingire no botene busasi omuntu yino busasi takushata nari ko gujonani bonye tigeje nga obusasi wonko omuntu nombuga norengwa yino busasi ategere no kupugambira wache tigereza so ategere kugambira iyo waba nogera ngo mwebembeze cyaguranye ngo azahero manya abazungu bagendera baragiye biye manya ubugabe bw'abantu kandi umuzungu ngo ko kuba kitariye cyo umuzungu neja kuimembazi yaki
yasirimu hati iyo muntu uri kugira ngo government itere mu mateka tere kugendera tere kweza abantu bugabe kandi uyu nuko yeso mujungu ngo waje na wari batiro bugabe w'abandi icyo kiba kikiri wishe muri binje so ecyaha muheru ekikwenda kugarukamu aho okukwata kwa nyenda kugambiri wo kukwata kwa Kyagulanyi airport hata kwentari ibirezuru eziriyo mu opposition Besigye kana imanyaka star ubwire bono byamazire na giants abantu including me na Nyakanta mi giants wanyetegeze ubwo no bwara nanye homa hongo no bandetse azifu kandi yepumeze kura wandetse cyazibire kundeka kagumende kikabaje so finally hariho ubuzu bwagati y'abantu babiri pate ya FDC na Besigye ubwire buyamaze na giants abantu nahurira kubi yaba nareba Kyagulanyi shahege no war star umushoga abantu ngo umuntu uri kurwanira empinduka y'ihanga andi nicyo warebera no mukarura karigiremo government katahamana menje because kano Besigye akarwana h'ikishaka ize gorira namanyu umuhango munonga gukuyakwasa kwita mu muntu utakarwana so nicyo warebera government netahamana menje nehereza Kyagulanyi security airtight ahabo ko government kabishikire eketa kwasa kwikiza Kyagulanyi cyaga atarukumanya eketa kwasa kumwikiriza kurunda n'abantu miliyoni emwe bariyo mukajayano kabo kakatonga na naje nankumi so umuntu ayosera kwisiza kakanje yakutira mbantu yakuyamu so wamukwatizaho mukajayano kabantu miliyoni emwe nojya ngo Kyagulanyi bamukora ki kuba korga kwita Kyagulanyi nibakibaro tokishibara government hato Kyagulanyi ko kwarigireho okugaruka no buno tubesigye so tukata kwasa kwigiriza government kataza kwigiriza so mukam protecting any reaction zino takagira break win reaction nani reaction Jona naba ninyenda kwebaza uri muntu we no kuyabasa kwereza yentekateka yitwagireza konkari cyana ngenda kuyayo ahacho mwame cyanagambe ki umucara bobo ni cyagambire yubu ombiburi yubu kuyabe na strugglinga nembere yashikirweho stand aruhanga kumwesimisa togu n'umuntu wanje akiri tabasa kunyihakana stane kasheka kuko riyo no sheka kwereze omukazi kwereze gambiriba ati hakana arahanga waza kufa wahurra gwakari omukazi wa yubu ekekera umurhanga konka echo tichiraretira arahanga kujya tabakira banja ko omukazi yanyihakana icyo ncumayisaki entekateka y'omukazi tokabasa kugishindura ngo ebenka yawe ngo no nicyo rukunda nambona ukora abo ino mukazi nabasa kwa ina atonga nato mushija wanje azati bya twataha naje na twataha umurye hati cyumeza ngirwa agamba batabuhura aha statement zo mukazi nagira ki nakoromuka so mwena abantu abari kuteka tekecho mweto mukishane kistane yabera umburi muka yuba ku muganda urebe muni wagire teka irukushana ke kistane yabere ino gwiro so abakazi bite bakutugambaho tubikugenda n'ibigendo babita kandi twaza kujya kugendera hariye tini tukurengera so mukazi tubuyeho mu matara nonga statement zo mukazi na struggle ya Bob Wine na nito bamukuratira kuko bano gitasi ya muninga abana be hino kureba ngati echo muto kucimana ubwo muzano gwo mu gwa politics to gumana there is no pest copy and paste mind za mukazi no mushije cyo kikanga naguma ari hokwe ni uri kwawe hamwe ne babigendera I may tell you my wife na basaka batarwa nupo na tinkaje ngumuteme ho muto muteho gwanje gwa nupo so iki cywagamba ni uke sasa zotakagire hotenani rwanje aba person echa kabiri ahawe cyikunsasa kikandetera kamangu struggle kigira mani n'abantu abakwetwara no manyamuntu bamwita katicho ariyo mucoma ayibo kucimangu no musibe bajije ngo bamwita katicho oshutu musibe yakira base bagenzi batera amata magata ngo akaba bamwita katicho konkaye bakamubona wari yo mucoma abantu tunyugwa nabo no hikabaga ibintu ndeba bakaticho bego kumanya no banyije riyare no yemera hota okashemerwa ngo president Museveni government ne simuka kukwata bubwa ni kumiho munyunyi ukateka basa kusimuka kuranga bakara moja mu batiga bashika government tekubasa kusimuka
kureje ngo heremire kazora cyuruhura imyaka y'igiyone bakatera kakukoje se mbaziye nyanya ente zona zikahuma eco teke basa kusimuka izo relax to mu ente konka nenda kumanya miliyoni emwe abo cyane zo boy ejo quick reaction eyimu gukora kwatakinga freedom y'umuntu abo cyane mutakugikora twabantu turebe je ngo zeri ku satani ya cabinet ministers kwemero bakabaga n'utubati bakabaga n'utubati how you are okay. And then umuntu kemero akakora statement otaba kufa nibitwa opposition mono takataka bazo kwita kuriyo ko kuringaniza abibiramo batukubaro so mureke kugaraka kutone ko muntu ticurungi kutera umuntu entoni uceza kujota nako nchenda kandi ko namutere umurikaze kutoba n'urumuro yo amudumura aha ibintu bireki we no kumanya ko arabe kuko kujota du ujota nako government mutongire mituma nicyo cyukuretara n'umuntu yamara bomo kandi ari kukimanya ngo ni warabanze kufa wari kujumirira takafire Listen, reaction finally. Okay, bare umwami Paul n'abakimuzi najya mpiriniza ubuzi nyingi Uganda hamazi kandi amazima n'ugampikiza hindi kandi kuko kundisa nkaguma kukundi wija hashikire n'amazima ko nashanga haba mwabo bihebe bishuko aze abanyangore ndefumwe ngucugumere simure y'ukwejegiza hati n'abarya hamwe y'ukwejegiza kwata misho nareba kunkaka kwereka mutakureba ntubasa kwantere bitakushana mu amvisi hati kanga Bari no mana ndango naba chamisho gabon naba information into God akaba chairperson youth chairperson wa Chuhura akaruka FDC ne electoral colleges bakamurundire because already katanzira kai no yes okay ati nyoka ndi cyuruhura bureke nkaba ndi cyuruhura ninge baronzi tubaronzi nyo hibarundiye ni pabanye bakandondera district wagitegereza atari kugira ngo nuko rwa RC1 because RC1 akatinera tini wabaro RC2 tini wabaro nagomba akatinera naisha zakati ni wabaro wagitegereza actually nabantu bakanga kwika abto yentwenda kukoresa structures okay na actually kun hagamba bintabara nzakumhereza constitution ya FDC achoma jetejenzi ndabasa kwata kujumanya because ikintu kuma mu constitution akaruka FDC ne electoral colleges kandi katangira LC mpaka kuza kuba delegate ira ndi chairperson wa Mbara State House nkarga LC1 umuru wa si narga umuru wa se ko wa mubarayiza nazasiri antiru nawo hayizireki so nitanga nico nakwe tukigumire simuro zireki oye kweshaki ecyakabiri ninjira godo oba Isaac akuhuzare this yazimwe because no taro gona it's because it's yana yereka abuture yana shotwe ngati basic nabasa kutachagura so nitanga chimwe no because it have in the parent ya wuri bana kan man god ni that by the god is a one mumbo ko kwa government ngo ya kubaisha gas kai TV atirebe namba but basic is a senior leader visit and how la kuteleba kulitela ngoni changa hatu ndo basic jasa kuniko mwinazi because yo ni jendamle ya chakore kuyada chimikone kaza bisike kaza zopita chakore so ntuna no wani namazema tukambera namazema ebishobiri tugameke ebishobiri nebyaje tugameke bizireki byanje konka kandi tutakija kuza kubisho okay kare yari mnonga to reaction emwe simple one then tubone kumura ukake siamke to na nienda kureacting au gacha statement ya Jonan mwana wanjibia namazima ndibi nkwikiza naniwe mukibibwa information yiwa amaze ngo n'ibindi
ati niyo nkinyi sasa munongo muntu kwebembera kakatwara hatakazaga munana ndakwendera action ndi yakoma reno turembera kutwihatisha kututwara mu state house amateka gakwago nogamanyoga aho shimire kuraba kuza mu state house reno tutwaro kuriya regeke mwe no kwebembera umuntu akutwara hatakazaga n'ikindi kintu umuntu kwebembera nakutware hatakazaga reka tumureho kake just 4-5 minutes siamuke then twebuze kibuze kiri kugira ngo itwe Uganda twabentuendera kushake Uganda isimyaka kagana gumwe turi post independence analysis just ijo ebiro mwenda byukwezi kwikumi konka tuenda kwebuza buri umwe nagira ngo Uganda nimbi ndijo ninunjo ndijo konka yono ibuza iwe Uganda iwakweno yenda okoro nda Uganda etwazigweta nonda Uganda eriyeta kandi na nyencha karuka beno ndango turu mu Uganda erukushaki nicyo cyubuze kiturayibuze and I think muri ecyo nduija kwikiriza mu bibinyano twigoro discussion Uganda post independent Uganda na Uganda irizoba kateka tekiri mu Uganda kishimiye kuba nitwaza gweta kandi hatuko kabe tune Uganda erukushaki utakargaho nguma Sky TV rakari abantu wakakanye twika no kushoroti bopati Kunda agara President Museveni mpajiro mutala police excuse me. Hey movement. Na NRM but sometimes the one and the issue. The father and the son. The son is the different ebintu bikubi okubiza okumanya ebihono bimanya abanyarwanda obuyana kiretara angwe kugira ngo yeme nungi aho nho chukuremera tumi nindeba umutwantuhereza no mushoro muke konka hati kubagwihiro kuba leta indirect taxes twaho mushoro mwingi kandi na hash conditions ziriya za geresta zargaho sande kugira ngo nabe kimeneki but because possible runda our individual merit historical distortion which abantu bakire kureba abo kwato of course government zizireho na negia NRM kashango go mwanya ndasha yono tsevinga sinjuru kumene chimugomera konka ke nyoga yabere enterprise base obora bwa boda you cannot save 1000 per day katiriya yo government nejya irakari abantu konka shunse kanibo kirakweshongora totera yo kamu icyenda ngonywe kabiriti icyenda ngonywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gonda waba kabiriti icyenda ngonywe kabiriti ora kacunchumuro kanywe karakumaliriho kandi karanywebwa buri muntu wena abarenda kushubura kariyo maduka no masupermarket gono mwihanga heresime yazuru mushanu mushanji 5 9 2 anani 5 wakakanye twika no kushoroti bopati Kunda agara President Museveni mpajiro mutala police excuse me. Movement. Na NRM. Water, please. Can I pay with Momo? No. Ha. Hey, can I pay with Momo? Ha. Here's our merchant code. Oh, very good. 7 mega? 20. Can I pay with Momo? Unfortunately, no. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Yes, you can.
Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Saturday nga 14 Oktoba. Haya mawe mugenda kurendongo Deviru Taro izi nimbarara live munaro ngarba launch extra. Oyor Taro ojakura Mbarara University in shirinzo mtwaro kumwe emitwaro ebiri na tebro za mtwaro 5 muje muriendongo ensiaka baba endongo ya styro endongo ganda kusikuro jure. This is Rutaro a new modro Saturday 14 October Mbarara University in ejakwato murio haya murete yani bya nyamate echana chirange nyana next time rachona na chirubatanga chirukurubatira hamtima Rutaro mwana wanyita Yuagida Uganda kombucha drink Sanyuka TV Afro Mobile SPC Join Millers Bukede TV Rose Foam Mattress Ne Asanti Tangawizi Tea Sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabo sebo wanywere kazero wangule ebirabo kebera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Pulimo empya tuku just kunywa kazero wetabe mu ssanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasaanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika. Kyenva mmonaaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera. Ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Omuzanno gwawe ne bihinduka ogw'abantu nga United Actors gwagaruka na season 2. Tina murongo gutakubasa akazibe nkoko zawe zigubire ninze nabisebye lebo bwangani nabwenza kukiza begomboresha yona ndakwata chifu ndete na kiso pakanike Rukundo eyakabindira gawe na kara yawe je yoyine n'obunuzi bwawe bukurumu wena mpurira wena n'oguma n'onyosayosa entura y'abantu nagaraga kuhurira n'oleta zawusha zawa leba nibihinduka things change urwo kubanza kwikorwa kashatu shahe mwene chweka zo mwabazyo okutandika n'ebirabire na bishatu byo kwikumi 12 aha Sky TV Mugwisha mureguza okyajukira ntiro mizi wayini wa 10 atogwaga cheke ebirabo bya Christmas ono tuwulira kyala romizi kagutunda wangisebo wagude dambi twabala bagwa mbuji romizi wayini kunusu 10 agabudde ne Christmas kantu ne romizi yekka si yadiza n'abantu wange ku Christmas nywa bunywiro mizi wayini kusingi 10 akasaanikira ne sticker obiteke mu basa owandikako amannya go n'ennamba z'essimu ogitwale awali agenti wa romizi oba emmotoka ezimutambuza osobola kwetaba mukalu wako okwewangulira solar pano enkofiira pikipiki t-shirt egaali n'ebirabo ebirala bingi romizi 10 awetuwangula.
naye but taron the one and the single relationship, the father and the son. The son is the different ebintu bikubi okubiza okumanya ebiruhuno bimanya abanyarwanda obuyana kiretara angwe kugira ngo ebimenungi aho nho kikuremera tumi nindeba umutwantuhereza n'umushoro muke konka hati kubagwihira kuba leta indirect taxes twaho umushoro mwingi kandi na hash conditions ziriya za geresta zargaho sande kugira ngo nabe kimeneki but because possible runda our individual merit historical distortion which abantu bakire kureba abo kwato of course government zizireho na negia inaremeka shango go mwanya ndasha yo saving asingira uko n'ikimugomba konka ke nyoga yabere enterprise base ubora boda boda you cannot save 1000 per day atiri yari government rejya Okay, umukurikiye umukahumuro kandi dakika zaba 35 zaramushayitu byakana mujike ngwara shayitano ntuje kwantu wasibura kuri yaba ya radio 5 mebari mnonga kuturikiza DJ Kanyama ekintu nabakitiye cyane kirayigura munonga mwebari na comments zanyu. Good evening manager mbanyeta nometa Fabio Machora najyangu nahurikize kurga hima kasese nagira ngo ikikuntamsa utamwa tyaba cyango kokana jango kikumtamsa ona ribo cyaguranyi bobo wine no kushorora mu Uganda na no kwahura mbantu umundu mizabo ajatinda mukiza mukamanje kanodan kazini ndamweta Fabio Machora yibaye nonga Fabio Machora kutanso mu Uganda na no kwahura abantu umundu mizabo we najyango cyukisubukiye kikumuterana na cyaguranye Paulo Simira Godi abo kutensaje kashongi turoturikize turiyasho bamweta twina matsiko na Gantarama abanyantarama numanya kungu bakunda munonga mwe bari no kutukunda no kurikiza radio 5 no kureba Sky TV. Manager, thanks for the show. Banyeta najyango ari radio 5 batumuhiro jo freke ikoti najati Simira Godi twamsima kanda yuhurire messages muskipping nzija but maybe ya muhero ahabu yesesha hezo nkezi turumu message ya muheri yes nagira ati mwebare okubiri namazima hine okubiri yes aho kuba okugodi ayegire okutera endingiri omunyebarazi ngono katichiro katichiro regionana naloje katichiro bakusima ngo hato nyirido katichiro ngono tera kimo anyway we omami ibingira twikiriza ngo noza kutwigurira ho igisession Uganda kizina kagana guma quick comment ha independence Uganda kwetegeka iweti manya kwetegeka uko kureba deni kindi Uganda kabengera kushakira nyenda kusima n'abari ngo murongo kutugariza amusinjara no kusima ba message na n'abatwurikirize cyo kubanza nikirundi kumandisho mebi yafaye umwabana bahati aba government indi kuyizire byafaye na dari ya Uganda ya yamo education say much bache so if you can allow me to give a brief background okutuyizire kushikari independence day twenda kugira tujijaguize tuta kunkara habana generation abatakumanya umwe kuyize omwaka gwa 2008 owekitiinisa John Speak tiku mu social studies bakishomesa na James Grant bakatindi kurugendo baragaza mu Ngereza ija muri Africa particularly ija muri Uganda abije barika ba explorers itabo kushomaje yafayo bakabize kuronde byo bubiki konka bashangira Burundi babajyamo baronda source of River baba shirike cyaba leta so njo kureba umushusho studies up to now tipo mu bashikiriyo bakubuza who discovered the source of River ni wohandika ngo John Speak kunka abira kushubaka already bakanda bakireba so kuba heze kaba explorers bagariza yo report omwaka gwa 2005 bagarikayo bagambira abaye bari ba king by that time abajangu
ito abajungu twaturiga kuba bakiromani nitutekwa okurenga twaza mu Africa twagiye baganisa twatwara iby'ubugiga niho orukwijuka umwaka gwa 1994 aho yokwetongora conference amahangi 18 g'abajungu atari mukabira buju gashtama. Of course I want to cut a long story short. Gashtama gayibaganisa Africa owiga kwe superpower kari mungereza so yaronda amahanga gabigara mu by'ubugiga bwinshi gabigara mu Uganda za Kenya na chiwe yajatinye wa Uganda atwara of course akari za Germany Belgium hangara ngo batariye buri umwe yagenda natwara agabo so umwaka gwa 1994 abajungu bajyangu twahereze kuri baganisa Uganda bazi mapinga Scrum and Partition of Africa bazi mapinga je bajyangu kunatwara abajungu batamu ebyamahega byo kurwanisa bija muri Africa na Uganda gitwarire so kurgo batukubura ningashitwa aba protectorate yabungereza chikatwarire myaka 68 ugaruka 1994 kwisyankaga nebiri okumanya ngo abantu abica abaresere no kutunyunyuta okutwiba na no kutwerekereza haba habira gujo bwirowe abazingunga turi kubasa kuguma kiti turi kubasa kuguma ntibwa tuyema kuzibitu za bordi za kiti kwijagaruka kugamba by'abazungu bakoze of course bakombeka amashomero kunga bakwenda bafune bayita kuritas bayongeye gari mu ikanaki kunga bakwenda bambize okutwara by'amaguzi yabo abira gushuba cye bajyangu iki ntegwa gukora ki stoping haba mu rebellions muri Africa na Uganda yabe twarirwemo batandika kwerwanaho bari kujya mu tegwa kugarirwa amani gitu ututandike okwetebekaniza so abajungu barebere barema umwaka gwa 1992 abangereza batwasa ihanga ryitu kunga bakaratwasa ineva sigera ineva twi so barkwasa abira gushu tinikuja kugambira vice president Mutesa ajiri history mwanga bahati bajimani so kugaho emyaka nkaga na kumwe wano gambo sinsa Paul myaka nkaga na kumwe turi kugira ngo tuyetegekere emyaka 21 myaka 24 ne yaba presidents bari yabandi nawe uri mu myaka 38 bemeza kuba 80 bembirwe enari wano ubuzuti turi independent ningashinkuhereze comment yanje a independence okujijaguza naje nyundi omumba kugira ngo Uganda yes tukafuna independence umwaka gwa 1992 ekagane twewe abajungu kunga hari abandi biraguza abari kushana nita abagarikire bakatwaka ki ihanga ryitu nakugambira ngo imyaka 20 izo enyingi neya enaremu yetu ibembi in fact kiri kushasha munonga abanya Uganda na nyontwariremo nitushasha munonga rero Paulo nicyo usasi no mako kwibo umuntu wahanga hari umwe wase utashasha munonga kunga necyo usasi basebona abanya babakuturiye mwinesho umuntu wakare mu kushana ukubana we yakwiba kandi akakwiba no murebe nekintu cyo busasi Paulo erizoba owitinsa amino umusiba mu jamu tarashome akatusigira enyonya 28 erizoba mwene bwa bombadi yabona konkana mwenda mutuze kujaguza independence ubwo naye abira tashomere a P4 dropout akasigaho enyonya 28 izabenze Dolores yona zo kutayiziha with the population of around 8 million yasigaye zo nyoni erizoba bine population eriyo nezo millions 50 bino mushoro kuba rushoroza nko bino bunyonyi buna nabo butari gukora amago muza kumara imyaka 10 according to the report butakora amago kunyunyuta abanyarwanda amashomera g'abajungu basigireho Paulo nerizoba nyo kwenda ngunzaguze independence agagamere hiru gana magunga gambara high school amashomera up to now akitwetaga man gakaga yabugire bw'abajungu nitwebuza aba batukubwire imyaka 20
nicyo kintu nanjye hano ikigambo mukahumura nicyo kintu kituri kubasa kuija tukaba celebrating aho tukajya kubakasidirege icyo mujungu kiyasiriyo cyakiriho na hati ikikora icyo wekitinisa mini ayasigire yayombeke bitebe bya Uganda up to now na nirizo ko kuzazabungereze bitebe bya man embassies izamana amina yabatashomera kasida yazombeka hebe nirizo bawazayo nureba Uganda House uzangahi bakugambira in fact president obakuchira kumanya nirizo banamini twebuza aba batukubire myaka 80 niceceri izo bitukwisha kubagamba tamashomero inguto nunji deri no nani ngamba na waho yanza tuna mwana utasima atana na bypass ya kampara to kujiriro na mjati bypass ejo turuguto bito no goba cyane ahubwo baneri izo bo kuraba ko nurugira ki nurushashura kandi sente zo munya Uganda zato komokire ahubwo tukajya rone muntu za kukombe ko ruguto but up to now it is the most substandard road in the whole world waraba ho bwire bwo cyo Paul ni mango rw'umutambuzi wanu burira bypass mu cyaro bafuje kugambire ya kampara no giruto n'amaterefone kumva wafuna chance ukarabaye ngo yumtambu Paul no mutambuzi nawo kanya wafuna chance ukarabaye uje kuraba gutoro ngoro kwagamba ngoro kandi rure senda kubagambira hine kabunji kuona akuturi kubasa ku celebrating independence ekintu kiragambira abanye nkabashwe nkuritwe okubagarije bakajya mutine kurwanisa abajungu bakajya mutine kwegariza ihanga gitu Rwanda Vincent na neri izo bimwa bira gushuno ko mukutekwa kwimukira mu bira gusubataje bandi abira gushu abakare yitu abanyabuzare bitu hatwiniza twaje rya level yo kwikwaso mujungu mujungu akaturekora yatwasi ihanga gitu twine population eri kumara eri kuhereza umushoro muri kumara bawo nitwebuza abantu bari yabashangire population rinje aba bintu barunda no mushoro muke kubarabe bine bakoze basigireho Paul Dikuchumubano wajumanya ngo by 1986 President Museveni arukwisha Uganda kabiri namba ya kabiri omukingo mwani ahayanga ya Brazil namba 1 erizo banyoni wari kutureba ni nyendo yo buze erizo baturubana namba ya kangari aho kubo mwana ubwo kabana gututahiza omujunge kinje cyakukira yo kunyomunso ne bagita kofi so kabana kureta dora zitaho mu ihanga rufuna erizo byo mwana tukakora ki dakafa cotton tukatura namba ya kabiri ti tukatura namba ya kabiri kurata ihanga is it Egypt so ebyo byona bari yababe batashomire kubarabe bo omyaka 2 na hine kibasigireho aba batukubwire basebona banyabo nimbeta nitutekwa kubakwateramo nabo tukababinga kabasho kurito kubabigira abashungu nitutekwa kubahemukira umunyangore najango wibanga wota muhemukire turukora ki turukweshe so na nabantu aba and by the way ndukhenderera mu kimwe kwereza abagenzi banje akagisha abantu aba ahitukomere kunama batwara for granted nibagira ngo umuntu yakuru batanenki to yakakonda ukaguma mwesize we na namanyango ngwe naho yafuna sefulani naguma yemeri kunka ko kumwoha wa musindi ko kamuje tumuntu we wanshasha namanyango harwo bugira ki usasa so nchikareka na kitu abantu gambe cyakoranye abanya Uganda okuyimukiramu tukagira maraka nkaga gaba bajana muri jonano wanshemeza twagira abantu abashikire Paul tukagira maraka gamwe abantu aba bakubuza abandi abakara ya black nibisha kufibuza rero ninyenda kugambira ntibisha kusasara abakubuza none batkoze kuko Paul turukwisha kusasara bira kuzubatahe bitu tubona bonese imyaka yose okay Vincent imyaka nkaga na gumwe ya Uganda eyitegekire ka yokweri na Uganda iwakubeno yenda we bare umwami Paul n'abakutureba n'abacyara ubwo n'umurundi akakumva kagisha mwe ni hano ushanga bwabe mu bitababi hati ukaba mbi kubakira kuyibingira kuyanagamba ko zimwe batusibye abto abimvitabazi amarwaro amashomero yenendiga ntungamo bituje irwaro bituje rwasigiraho hategeshanye cyo tigine na byo washika mu utanga baribira kanga kureba akaburo akagire kurya bashaka kugiha aho speech baruhindwa health asa abona abira gushu bazana ibintu bitabira gushu bamujuru baba kubuza
baba kubuzi hati nubo bari bagira ati bagudi atabutwana cyangwa nubabi twababi hati bagudi mwareta bakubuza basya bagudi twareta abasya abakubuzi bagudi hati nubo Twitter nubo kutenda mutwe nuhera opposition bareta abantu babita unga abo kubita abo takwenda kubareba hati nubo kubuza so Paulo nabo tukorera nyoko ngo bandi wanje nashitama nyibuza Uganda tutura hambure ndangara nje abana bitu because ni ndatu mu generation ebo ati teka mungu nyencha kari Uganda yawo twaza kweyongera myaka nka 30 ntuza kuba ntushe twatungira kumuzaba nibya byafakari twatwine za Uganda rubizi ezo tine twizeki tine twine ibinjira cyo twatwine eminyabara nazinge hati twine bombadi bone bene basi bone na kan pick up tinkuma hati nimyaka ikumitaru kuba amago hati twatubizeki hati kuba kweza tutere kai tutere umungaro ngara rwa celebrate hati twatungaki hati wajya kesa ati ni wajya kujitwa kuwagure yindi watateye umungaro na lite sati no gutubushema bwo kikacayigo sabo kutureba nubwo bwi mwe wabuza no Uganda kabi ngendere kushaki omwami Paulo nabo kutureba echo kubanza rahanga kinyambere kintu bashoye kuri yanje nabanya kuri yanje Uganda yindi kwenda omwami Paulo nabo kutureba naga nazo muri kwa byitwa ya hospital nishanga yimbaza hato kwe mani tikete jeka nyo ni hanu kandi ntanga demu papuru turudzizeje abachaye kando rio umilwana turumu no tantra ya kubrista hati rero tafayo tikubato tukababi Uganda yenyuma yabagodi na nakana ngisigiba bakuja ngati yeboni konke nyuma hace batitandikiraho bakize nje bakaba bacirwa ko muntu because akaharupapura niwinjishwa ukorga nje umwana w'ishomero urwara urugahita ishomero ufuna kapapura uzo mushaho akwandikiraho uzahari ambazi bakwereze mbazo gerake unkati wo kushikaho babazo uyine kitabo hateje ni Uganda mungi abagodi eba yino bagambira abanye Uganda rero bacheza kwanditsa namwe naje kutika batatu wahigo tuwafasha no mushawo bacheza kwanditsa gendo so ko ndembazi hata binintalo suci n'abashunga twabije secho ni Uganda ndikwetenga twazo magwaro gitu maze batushabe tutunja bisi marungi tutunge kutonunji tutunja amashomero marungi omani go Paulo na kutureba twena tukimanya turya okushomesa hati ni baze ni porta rwa Russia nankai na Ukraine nko kushomesa kuri mu Uganda kuza kushomesa umwana kuza kwika university wo inende zibaswiraho wo ine cyabaje kitacyo nembuzi ne koko nabahujyona no bigurize ntuga abakubuzi bakajya bakagenda omwani president witu Museveni Uganda yatira ho kwiro kuniyeri ni nkora higa Museveni akata kuza kushuba akiza pointara timu yazo yagera ki konkate na rugabilite kuze so omwami Paulo nakutureba ejo ni Uganda enshene twena tushemera yigwemu no kurya rwenyine tubaza kuburita kozi bakija baturita nebe mikurebe ebyisere nebyitu baturita bitakucengekane ibintu byora byawo nuhura munani pora bacurugura nakazo ngimbazi yaki yebichukuri nerige hati nira bachikoromu tine NBS I mean nanka yes at ne shuhoreta ne jetu mwihanga ne tahamwita hati ejo Uganda yituzirije
nisigana bode bari batera umugabo ejo abantu bagume baterire ikintu cyo kiteri good Uganda okabe nonda Uganda kushaki ekishane ki Uganda erimu ekyo bakikwa timanyiwe wano kizana nakyo konka mecha ali Uganda okabe nonda kushaki yebare Paulo n'abakutureba Sky TV n'abatwekiza Radio 5 mbwenu umwami bingira history ya Gigambo tinkuja kugiga kama abonshonga yobwire abakubuzo no kubizire no kutwatungira kwetegeka no kwakurizwa abakubuza bo muri ngo gundi abasi harabari hati no muntu kwari kuba yaza kukurata kure byo kugamba yari kukurata nko Vincent hata kigita gito bwenge bwanyu yareba abajungwa muri kukozesa 1 bese jakana bakosa kumuhereza sente zo kwesharinga cyaguranye ntwari kuzanda filmu nubabene bamureta nubabene bamuhoreze mishango yo mu Uganda azif ngo kunu yaba atari yo baroyaza so umuntu kibaza kutekateka kure mu kugamba yenda kutekateka ngo umwe mu magezi hata kireba kandi amwebembize abuya mu bwese jamanga tumwine magezi amira asha amanya ngwe emukubagambira tubira ground umusase ikigambo kinakwese n'ikintu cy'umunonga twena tushasha ture government emweti bishikiri ecece mbaze kibana bagamba namaze mu mihangara mu corruption kandi mbi munonga ehita kwikirizana nayo numukimanya ubwire nanyo bunyusera ahambeho nyuse nindwana n'ubushomankuzi nango no kimanya ngo nabashuma yibambitse cy'uruhure bakakana even no bundi yo movement bakana ku ntoro obutarara mukago kubonkani ndwana n'abashuma reno bakatarika abantu twantu sasa bo bantu reka tugambe ebero kwata abantu koko futa kugira ngo nekirungi nacyo kicuri cyo cicura muwe kibe kibi nekiri kibi cyo kitere na kimwe twena teno rukunde ebi twena Uganda nungi wakitegeze kandi byona bakakomoka okuguma twesiga abajungu ni mwabakurira ngo imwe mwenda kurete mpinduka nungi still no mweshengereza abajungu ngo batere umukono omukurete mpinduka konka kuwa kwiziraha okagambira ikintu kitwene kitukureba twena ekiri kutsasa embazo ko kubetara mu mabwaro tinkasa kwemera ndiro nyoti tinkasa kwemera kuza kudiscussinga ebitakwatereni nkemera ndiro ko zembara rifaro ntaramwe mbazi embazi tero munamazina konka nkosheme kubana ukishabotyo okurunda na miliyoni emwe karga airport embazi yabuzire nano wataho otubanda nato batstware ko kutwa abantu babata airport kurga miliyoni emwe ngo barya airport beje Kampala nashibaze magere no pereza ranchi mbona umuntu wataho shahe mafitegereze kuzikuza kubika 12 yake abo ncyata kusikura umuntu yashangaye korero ragaro wemereke wonye tigereze so deka twere turondere change kwerera change nashi turonde turwanse corruption konko omburyo bugize buta ubushikiri embaziyente terho engute zimwe bazikora tisikumara na myaka 10 zigabo zafire amarwara ragamwe tigara mbazi wonye tigereza obushomankuzo mu ihanga mabati ngaga gogo senoreba irwaro nkere kuba kwa bataribombi kiri yarbo twene sasa aho kwando kwata ihanga konka omuhando gumuru kutora ngo gushikire so okwetege koko rukwendo mu ihange omu government omu Uganda esya nuko shemeye kuba no iwe waza kugira ho ntansoki nuko shemeye kuba no kushaba because ntfana abajungu kubagenzire ekiri kubeba kubagenzire batsigo mukono kunuye tubagenda wene constitution yetu rukozesa turi kugeza aho ngo tugendera amateka tukabukopa kuri ijo cyagoranye ko yagire kureta motoka yarita itakora mu masasi yagiye hero kuyakaba bamusasire msoro ubwo nuriyo naza kujumka government kuyaba yaho mu campaign za muhero aha baza akarunka kaza kuterwa
ngo yagenda yaza Amerika barete emeri yaza nkayi kashi kanobo inakaruruka wemereke iriyeje okay wanyitegereza so twenda Uganda nungi eyo muntu okuhinga okarisa okiboine papara byawe byobwegese okashaba umurimo gwa wumburinganiza bakagukwereza bakashanga kukwera iryo nani na qualifying kuba mwahuri nani na qualifying gukora a TVH wanyitegereza konka futari kugira ngo waretwa gold nari waretwa ibingira ejo ni Uganda tutari kwenda twene kutararundane umusoro kugura izi nko umusoro nkogu gusyara buri yomu atakajya ngo GTV Sky TV ehereze miliyoni z'maganana then TV wamuzereki bagiho umusoro ejo tuturi kugenda ntwendo buringano zo ntwende Uganda nungi okay konka ekiri kuntabara naba opposition bakayita decision no muhando kuba kwenda futora kandi guriyo nugo mugwaretse na government age isheshe myaka nirahuka naho natina kutanya kira TV okay fine nyisuke ni Uganda ni kishane cya Uganda iwakweno the post independence Uganda ninga post independence Uganda Uganda yaiza kwetegeka abajungu batsigiza ko kwibingirana gamba then hatege Uganda kayinze benesha kina yare munonga Paul naro twikize no kutreba na bonus bagenzi iki kibuze cyo kikwenda mu bintu no trying discussing issues of national importance kikwetenga mu bintu I agree with you entirely wabuze kibuze icyo no kimanyisa ngo rinoza ku discussing ikibuze icyo like rinoza ku discussing uko wakwenzera umwana wawe ninga mushukuru wawe aturo mu yambere kikwetenga mu bintu yo gutegeka imanya inare kumanya no we are discussing Uganda so Uganda inakwenzere neki one nyenda Uganda irikwicerezana na buri munya Uganda wena have full participation icaza kubaho cyone abe ntacyo bwimanyeho Paul nabo turikize na kutereba twine icyo kwita kitehuriza mu Buruseli twine bitehuriza ahita kwintitamanka sero kananga tukashitama twicerezana ngo hatitwe twineki nitwendeki nitwenda kiriya nitwendeki nitwenda kiriya so tukakwata resolution zaitu tukazihereza kansara witu w'umurka urukujekero rw'umurka ubu urukutujekera amurka so nonda Uganda yiburi umwe full participation haye kikika so twaje cyo usasa munonga Paul iwe member wa parliament wa Nyabushuzi ninga wa wisha zirindi washitama Kampala wagira ngo abantu bakantuma abo mwanya tigereza tuwija district kansara wegombora ya Kenshunga kubantu yaretse resolution yarigira umukanso yegombora yabo kugira eta ha district ngo abantu banje ba Kenshunga abantu mereki the first press wona abagireyo nawe mwe cyebuze so kikabe kiri kikuru munonga kansara w'umurka Nyakashara kushita mu kanso yiti y'umurka tukajya mu twakutumeki cyangwa benshi waturetera gombora okay deni gombora kashitama ikagera 30 echi igombora neke basiza echi tichitu ne cha district bakacyeboreza district icyo nicyo kubanza icya kabiri deno kabona icyo waza gushakira abantu Uganda ndijo yakubira inkuru munonga ni Uganda ine accountability na transparency n'ibintu bikuru munongo mu bintu by'ubutegetsi kushitama katiyo taza Sky TV irundine senteze nkamaguba twazikozesa titana mbona twine wezi tikwetingisa kuza kutomu kushoma tikwetenga rataro but we can sit and become very accountable buri kintu cyataho mu Uganda especially amishoro y'abanya Uganda ikindi Paul cyamuhera munonga simego twine consensus kweto kwikirizana nimpamya kandi nkiriza ngo mukikirizana ngo uburwa kashatu be program iba kweto kubiri reality nkane ngo umwana bakashaba kagurikira abagira taza
aha kugendera kugihura ngo kati je ni following program Okubiri ngo yashitama kamp ni following ngo ashitame Kampala agira ati hatana ngendo Okubiri Muteo shamushanju. Muteo na furi atumuteo Okubiri. So really ni njeba consensus. Kaberi mukuru. Okay. Ikindi n'abanyakore bacufu mu bagera ngo yagoma. Ati yagoma. Icyamuhera umunonga Paul. Ni twenda ngo shime ko twina bebembeza bari responsive. No responsiveness. Kutwa twicarizana ngo hati ingutera kuruganya gashara kuzari 17 yaza koro namazima yaza korwa kandi yaza korwa ryari waza kuchigama ko mubembeze shimegwa no manya sente zuzuroho yes kuzazuroho waza kwicaza n'abantu bakuza ko singute iwira kari abanyigirwe benda kurukaho ryari. So Junan, what is your view? Ari Uganda kabe nonde kushaki ari kintu cy'ukucara kumukora kubi ngo mukazi gukora go kuzenga akabara kutekera abana kandi akagaruka akabatera kuryo wa murano konkati yaba byo kurya kana mango njare sasa hata kishanga ngo uwa murano babihurra akareba ngo buzi no kuhana ubakatandika katera abantu abakabinite kateka ngiyo mwana god yo gumanaga bese je senda nazihomba jungu cyagwa insenta nazihomba jungu ahazuru mukazireka hozuru hatshito abatine chance yo kwibeza global fund sente tuziye yito abatine chance yo kwibeza karamoja sente tuziye yito atakwata mishoro sente tuziye umukazi imuba kutureba wabara kutekera abana ukabagabura urutagaka kubatera kuryo wa murano abo kuba nico washaziremo nikitekwa kwije oba no cikunda ningano cyanga Uganda umwami ibinjira yayihayo history abantu baje digesting bakona ngenda kukongeramo kaki aba bajuru kuza kuturugaho bakaturuga habwa nyuma yo kubagira tumugarikeye uwo kitinu sobote ahumuro musinge nabagenzi be bakakoresa amani minji nabagabe benzarwa hari abantu betanyangire rebellion uko mu rutoro bakarwana isubwaki ko kwija bakatombekera amashomero bagatuzibiro gazamo kugira amarwara gitu n'agatargabo kugira ngo utezabo n'izitari zitu tukatandika kureba birungi bakabituoreka ako kurosiba ko tubateka abantu kushenya mukateka bakakwenda kwenegeza bakakubinga kwihura ico twacanga hate kibuzo cyanye ni kiyumbuzo ubwo wana tubihangu twantugamba kibuze ki tuye mu bina byo butegeki eco ndiyo ninza ko ku kigico hati omukubinga abajungu tukakwatanisa hati government ejerum MP wanje na Rugabugare ishomeri yatushabiri rya Bugare ndiyo mwana warukuzamo none tegereza ezenguto urwo gukora wa bypass autine center na rurabamo irwara riri kuzamuka yicumu cancer wanje kade cancer rero C5 na artwara mu mwana so hat embera where is the change Uganda inakubeni nyenda neyo kutura twena turubamwe nko kutwabe twinamana gukubinga bari ebitwa yanje tushemeye kubugara tishemeye kure penalty ngo kutaho ebay yo mwana ugwanje abajungu bakabashita makuri yabateraho ebay kunkato ka represent Museveni ajya ngo mwana gwaza kutugirira mu gasho penalty ine gushitama ikintu nkecho nawe kikaka cyamutangaza yasharamu yayita penalty myaka jiyone yayinda tumanyizi inari tutera karuru turmanya ukana kama ngo kigambo nje cyamutorokaho yeje tabambe ninye ati ninye mbe nimanyisa nyo so such scenarios kuzetenga kuzireba mbi umushonga nyinge zindetera ubutahagira movement no koze mushangwe tari yanje kandi ntaruruye haba bagodi nibashimurwa busha nibe tunukaci kitari cyabo uri kumuntu nahoreza kizerya Museveni mu penalty uyibutuzo joturiye uri kumuntu anagambe samani atito chuhura twine tap Jesus Christ atito kazo atoko witwine tap twine mizga tap haza akoma unagarkayo so ati uko tabaruya emushangwe tari yawe tugirikira bakambayo because abantu numuza kuruzinga trust hati bona namwe abantu batakutera president Museveni tabakakutera abantu batakugendera iki cyabinji cyane kugira ngo ubundi mbagira ngo umuntu har kubara ntari kurebera umushana kandi bagira ngo abatoro binefumu yabo ngo akanyuya karyo bujuma kikarana mbere mu kibiraje buruga ngo akanyuya ko kuryo bujuma ko kakaryo mu kishaka cy'uko baburumwe hati ngiye mukamu wa farm wija notemura ko konika kure ko tine bwenje wano kura farm fati to twonjeza kure bina byanye byo movement ngo umuryeje
imwe mugira ngo twashishe konko umuntu okuteba umurekebara abana nangu kirebeke nyera kubahendera no mushorongo buryo mutayito umutito buryo mutito yashura yo kubanza umushoro kubona mukaga nukugira ngo no bakwegamba ngo bamanya ruhanga konke bikubargamu nibimuhakanisa ahabe mucyo yabo mibi nebijuma byabo bitakushizina rya ruhanga hati imwe abantu anyumwe twakwasize ngo batwebemere tweza kubinga abashungu mukijana mugamba ngo biriya byabatama konke muri gukora byo kandi birengerine byashakubi turyo mu government turyo mu ihanga haba gufu n'abaringwa turyo mu government eri yabero buri eyo kumanya ngo arohemeza ya goti hatwine meza iyo mwamenyesiga tinkugishitama no kuturi no kwano tarenginga nureba amuntu nayireba reba tindi umuhanga nicyo umuntu ari kwemerera akajya ati numuza kubitsa ati nibacupa ati nibacongera koko mushango no kwita bukwitsa abo kwita abo barishye usajya bukirana no shaza muri gutwasta munonga but always nimba nyine question emwe and it takes just a second. Yeah. And Vincent can we just come like this. Vincent ebiri mu FDC ni buzakwistanga no rene bihendera nkaye twaza kufesinga reality to ya mu debate ebiri mu FDC no rene bizakwendera nkaye ebiri mu FDC ni ncheza ngo bizakwabita because aroti mu rede yatebe kalisiwe kure ko bakwasa ku bahanga kugarukana. Yeah. Okay. So mwami Jona nubaraga mabinyi batagarika mu iki kibuzo tureba so urukumvise to mutuma gwawe ngo umuntu ine biteka teko byawe urukujwekera icyo rukunda mutuma o ine political face ya Uganda o ine future yihangeri o twasa kwemera shoulders political shoulders tukazemera ho tukareba nyenca kare uwunda isije nabana banje ndyaguranye reka kumumba kanye nabanza kumukweyanjura nyowe tinkushira kukunda muntu inapatikira kumshoko yaza ati nankakanga nanka abweshonga sana tinkushira kwesiga muntu kureka itwe twine manifesto nebigenderwe bijikuratire kunko bishoma binyuguse ubwo mushaya kugira ngo umwami bingira kugira ngo hata Bob Wine yahindura na specific education ni tina ya debate never na person by the education is person cyaguranyi mwesije nabana banje ngo nuwari kubasa kubata political shoulders akaboreka tomorrow ni nyicirizo mu nupu tinkwiciriza muri cyaguranye okay. So Jonana ari on record Mike ngo ni nyicirizo mu nupu takwiciriza muri cyaguranye. Yes. Okay. So good. MK na itimbo mukaruka kora tawo muzike ine rugabajene yebare munonga Paulo nyenda kusima panelist bagenzi banje ko gashi twatandikira n'abana batereba Sky TV n'abaturikiza Radio 5 icyo kubanza ni nyenda kureba mu kamera ni nyenda gambera abaturikize n'abari kutereba Sky TV ngukumura yesi y'abantu bo opposition nebigenderwa byabo bitari mu muhanda murungi nubeja kubiyabo y'abana banyu narabantu banyu babatsindike okurwana na government eyine mbundu omurimo gwa government ogwa mukuru wihanga obane Paulo obane God no kurahira okukuma abantu n'ebintu byabo kandi omuntu wone okugezaho kureta amani agarengiro rurimi nigagaruka mu mbundu nabo no bakuzo mbwebembezi embundu tubakabasa kugitahanza. Okay. So nahabwecyo muzikenergaba nejo mukarura kakurata nahabwecyo ecyamuzikenergaba muzikenergaba naza kwija 2026. Okay. Ibingira bwa edisi ya self political no rebaki mu issue ya individual yebare ibiroto byawe ni stretching mpaka nga yebare Paulo nenda kusima mama za gagona ekikora kubembwa omuhigi takira kukimanya no kugumaneza omwishuka higa amhero akagirisa amagufa abanyarwanda gumantuhereza umushoro gwitu
gukahendera mu mabondo g'abantu bake as a person nkeherezayo okubira kali abantu kandi nyenda kugambira mu politically ahata hatari fair brown kindi kwicareza naho tuje kurwana mpaka ahiturarebe babakubuza abo barkwiragura bagenda tubene kweyagara bataha abandi barkwiragura abakwiragura tweyagara no mu Uganda kuko turi n'ikigandara abantu buri muntu wena arikwetebekanisa kuzo mu karuru akatebekanisa president Museveni na government naba na dara yarebere president za setinje ko gare besije na nijo ari cyaguranye kachigambira na kintu muntu naba nayamba dictator ukongera kutumika. Okay kare yowe kaguta Museveni na NRM umutuma gwawugura NRM ni president Museveni ibyo kukira tanafa ikindi kwiteza kushikaho neki omukeno umuhango tanafa umutuma gwawe buri wa president Museveni na NRM political party ngurara twajya ngo hati imihanda n'ebiri ahantu ku Museveni ahantu NRM party ukara rugura president Museveni nabo kuba wamutasiya no watasiya n'umwana kwitwa NRM. Okay niba ari munonga Paul no baturikize bari mu gishuko kubasima abashonuri yabaje bari munonga rukunde giyongere kugumaho bari munonga Romi's wine nibo bamba tutamusente omuriye gisho Romi's wine of course ntangwa birabonye mwingi piki uri kimwe jona astio heza kunyoka romo kafundikizo yamo gataga ukakatom envelope itucyora akore no one standing a chance yo kwangura Romi's wine bafuta sente mu program okubiri aho ragitunje hono byo tubangizire mu nyine kwangura ubuzo agihuguzo tinka hanguranda and Sky TV nije akwane yongera okutugambira bingi biri ya Romi's wine mostly omuriye sponsorship ya show ebiri 15 erizo n'uruwa gashatukari tuntu mu rwakana konka ahasande ebiri 15 ntuje kwa turi kashaga Markup Martin Hotel tuyini kiba kweto kutera ndakabura igomba kiyonga bwera kununkore nsa kutera ndakabura tuyino entertainment show tuje na Angels of Christ choir tuje na abanyakiyonga tuje na shows bwera choir tuje na Melodious Family choir na Zion and Paul myself MC Paul abaho will host the show nabo icyo mwije ebiro 15 gates nzija kubaza open by Shahina izo tukujya mu nekitaramo cya icyo no abaragumwe bije afutara about for us twigura kare ibintu bijya ko bigenda according to plan cyumurakore muraye no busingi rwa gashaturu tuje kwa turi yampaha mbanyeta Paul abaho da political surgeon rutagumirwa asaidiri ya radio 5 ko kumukima twata no murwashije nyenje kare urwakana ari in the morning shayi 12 mpaka shayi na zakasheshe kudumu good evening anyway if not good night ebiti biteekateko bya TVG kureka ne by'abantu